Hakabom! Hakabom! Hakakot! Hey! Hakakot! Hakabom! 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 Hakakot! Hakakot! Hauprak! Hauprak! Perlok nilai don hang ni apa soyong ni kwa ban one page ni ke election ni kalau no di hit oh yes institution NPP ni UDP sisiliang NPP sisiliang UDP pendal aja try kapur bro wei jala kalakut di hang ni apa soyong kadang ya pi hang te bak TMC de hadu kan ni kejiskan juga election di soyong berasi dan hang ni mga bibasaw bat di beban nang tai ba ngingin dang ya lek mentas soyong ilai poi soyong tang ngingin lek pat sa polling khoi kejaka bingi yosngo bakadan ko wei kijing lang jong NPP state te ngin sipet kan nutli kejaka bayalap election ni sa soyong mentas ngila banyo ilap ni hang ni ko wei kelama juga NPP hang ni sak yes t-shirt NPP rudan ni pat NPP ni UDP nu ni NPP yes song shit ta kayo soyong di sibit ni sngo bakiong makadon per sa lingkod ng UDP ni tingin pe sa ngin persyang manlay tinray mentang di susling khoy nga kermen baka surok kalabha kani ring soyong perlok berkhoy marapem pa dia poi sa kajing yalap election soyong kani di video kaban peni ki kalong gumno mo perlok dan kinong share hani dan ki kong ki baba gini UDP Hakabom yes tibat hakakot asya ini halapan ni hakakot mo hakakot hakakot hang tu hakabom hang tu berhakakot hakaktibat sino turu hakakot hakaktibat sino kalau ngejingi id bah kinong kersan ki dan lang hajan itulah bigi asuk yasan kumne katayan tayo di ke bos NPP bakani hani di kali NPP ti mengi hang ni tim dan lama tin postai kinong ngi kali UDP ni kali NPP ni kali CFP ni Good Freeman Party te ke bos peci bun pebaan te yes hakakot hani kebom rudan kot rudan ba sino je kalang meeting salang khoi session dan jalan ni dah yes basamlin nanti kemana tai tek lama antai sak basamlin pipi kani ingkesu bibang UDP ni si willing kuat pene basak NPP pat ya persya sedai lai kena melinti dah kajing sam kuai UDP NPP melinti di kalong kom ni harum ya kan lazul poiling koi okay dong nilai poiling koi mental adis kepor begini awat bagi jaka sunu kedan mo ngi kene ke parti jengi ru kawan hang ni bingin ya lap election ni watang lain gut nim jukot briubun nomor 6 bisa bikli oi dan subscriber sini ru hakakot hakakot me hakakot tak entry berdekat sabi sak ketiang madan dia hakakot hauprak ketiang yes ngila poi lingkoi yes ngila lap ni cakap mahab yang baru kom yule saw suk beni perlok nilai apa yang ni apa Ramadan kata kemadan ke hentai mi isu nang ni hang ni kata kemadan ke hentai kini di snong lingkoi ke isong sit kayo su kerman ta menum sa ban terus slap mo kata tai he yo tai be okay soyong yes terus soyong perlok
Hakat, Kumlesibon, Kumlesia Jango. Kabanga kuat banong kalongku kiper lok kibasyong na jerong bos gimpan ma pipi singaw bahahir no na bos iya aja kegejar kapor ka zapoy toyaya no ada kegejar na Mario kumno pihap kensan na jerong kali yo hap kensan na teh na jerong bos Lajan Joan bagi YouTube tingkran. Hadir dengan dia tingkran. Ini dia way important pepau untuk kerja saya. Yang mungkin nombor ini berapa nih? Perlong ini mino naning ini war pas saka UDP sitis pa wailing court mo ong hangakot tagan yes salo ong hangakot tagan ta sa sisin ay kami ong hangakot tagan yes perlong ini mino nani te ka heyo hangdo ni haban ya be sa siliang sa UDP nomor ba inte tiknayo lese yo ba ngimis no ru sa tay tingi habing na stay wood pasti ka sedang arbuji mentangin ini nang ni spesies demo perlu kalau no UDP here we come hakabam dak kuat sakabam flop dan supra la nang hit susu ki parti ngam te ki yo smo khobor kan sini de la da supet kumni da ka khmat jonga di kumbakadan kejengele hapdeng ka UDP baka NPP dah see you in Wellington. Legend boy Wailing Court. Kandi kita kalau meeting juga UDP yang kebom. But ke Wailing Court ngila boy hang ni kali kebon hang ni tapi kanu ke cakabi ngilet te ngimtip. Teh oh ha kebom ngila boy hang ni. Yes oi tiba ba. Oh tu dang nyak string nyak kali tu ka cengkrot du bilat. Oh di he pat janiru han. Udang keren tu amazing lah. Apa boleh bengah. Dan keren pak amazing. Kita bisa pipi mo yo ke? Yosta. Kita pak yo ke UDP kadai ke jam dah upa soyong. O menolak terai parti NPP ke eda. Menolak terai NPP le ajo. Pat job tang sisinu. Mentaru bila ada berai bennom job dah pilih kumdo. Hagabum. Lalu tolong hagabum. Kublai cibun, kublai siajan. Kira gigti gibanyan tam sebal juga pilih kita nginjot om nak senang jam halim kini lagi long kumit lor badai nak senang pay pemrak tinggal hi stay high kini so, toss it.
lingkod ni phai na siang. Kasi drop bi comment hapo ka ba khamnung ka ba jonglung ka ba khamhet. Kalau jong ka UDP la ni ka NPP. Lapri ini bro arpli play ka jing he rupai baru na bro liang. Saya pilih ni ba. Ha. Mana makamhet, mana makambundrio. Ki supportar NPP ru sa comment hapo, supportar UDP ru sa comment hapo. So, yes. Jono ni. Oh he. Kidang bun ki biru ki seng ki bayeng by ki bay persang ban ya. Penibor hakani konstituensi. Ya kita pan ni kamio ban ya kendu berasli ba kani video ka debet. Hek hapadeng ke UDP bat ke NPP ba heyo ba ni kani. Bat ngakit bok ruang ikini berarti parti Kumjur kinong kersan, kinong sabut, jet ya buat himan, jet nak kaman na jong mom deh, buat penbor menu. Di pelaban jet UDP, VPP, UDP, NPP lani kongres bagi giveaway. Kita song api. Pak, Kuno, yes. Pak, tangkawin ngadan badang. Subscribe ke channel Jong Pinjat Syahid. Ini dah yo halas dah.